two. Story. Yeah. Kailangan ito, grade? Hey. Dia kayo naghilara dito. Pero kung may ngay mga gure lo bayo din na molap ka sport. Ha? Ito rin, ngayari yun ni Chinang Poera ni Gishara to Jessica. Hey. Lodere lukun la ba focus on get the money lo ye lukun kalanga scholarship ang aya lukun fuck it up ilo wakat ng kila tag ni kilan rin na ilo wakota. Hey. Kila ratun yon layo terega lukun bala chili media at the same time ye lukun blood at people the kila na kata patana layang aya chin network people rena na ramara me larga michigo all of network with the all of kind language that lukun kaya larga dia lo terem bala riglaw you know rakata nga kila magana kila kajar bal media be kila gamanchani lo at magud aga chala la chin lukun ga ajum wala langa chiri all of the lukun belle romenga ya pa ya digum do tolo ke belle ya rachi bulu belle ya kachin lagir ha tere leri ga lukun chili ga lukun reo lukun be hey warga majala rawa lo leri ga ni tare ba leye kwar pugya matam leri ga dalega ngaya digum do dola ki there anyways ha kajulang la all of summer leye ngachar ba lilo KFC sana kin na bigo kilana hustle get the money kajulang la kin na ba basket at the same time leye wala bunga talim kotwa inum kotwa baje ga kotwa le den le wala ye ngakoti la wala mulbiya ga bigo rela lo wa juvenile lo tere game me my homeboy hey no my cousin Lil June hey what a June Luma Benjamin kwajala kwayo me kwa pa lukun ka nga kwajala kwayo me kwa ba lo dilo ilo ya ka ba ba wo me ka jero ku ka ba da yibel la ku me chu goran Willie what's up man larigin largo je Willie hey pano tere ke la kyongo le yang aya lukun ke tega wa ka wala pamle ko lo tere lukun bujin ka wa nga che bi ne ba da bujin ka mata le lo tere le ye lukun ka le mere lukun ka choren berwer ka nga che ka lukun la ka lo tere le lukun ka na bare nga le ba lo su wa wa kila chongo juwan le yang aya parola nga kila chongo lo pa nga ya te ga din na bla su lin ka kura hilla wa ta pa kana ba ram kila rena na la ye chela to ya men ga ne wala le ba nga lukun ga lamla ka seno la ye dere ga nga lukun hustle buya ga ka dura ko me ye lukun chakar ga nowi ninga rolling maronga rolling ng cheni si yole pengkele ko pangan lukun bigo saka lo jo pangan ng kwalong wa boy ra ga hinna pa se blore men ga ne lalin ne ka tyo kwalo ki man me jam kia ngadar talagang kila chongo chuan layang aya lukun wan mala kinam ka chon de bigo ta wan mala yilo da re le ko mata lukun ra chima de ka chung ka nga ba kamro ka da ko lo bang nga lukun lo jaga ya tan ka ba da maruwana yin ka man men ko ye se pa mangan dori kar kinna pare ya ga chero mala ka hel nga homo nga rani chiwon we'll see all right part 3 coming out soon part 3 deuce